Pozdrav YouTuberi, pozdrav gameri, dobrodošli u novu epizodu desktopa. Danas ću vam pokazati kako skinuti Hamachi server, naravno Netekid. Prvo, ovaj sajt će vam biti u descriptionu, znači prvi link ne možete promašiti, mislim valjda prvi. Izaberete vašu verziju koju hoćete da imate za server i onda pritisnite server jar. Onda save, onda sad čekate da se skine. Tako, i onda izbacite ovo na desktop i napravite folder. Ja sam već napravio folder, onda ubacite ovo u folder, onda dupli klik na ovo i sačekate par minuta, mislim nekoliko sekundi valjda. Evo, učitao sam, evo, bug. Sad će se to učita. Ja ću da pritisnem pauzu dok se to učita. I evo, kao što vidite, ovo počinje. Evo, sad se učitavao. Kad dođe do kraja, sad će da se malo učita sve. Da se skine ovaj server. Izvinite što ste malo čekali. Iako se u pozadini čuje televizor. Evo sad 80, 90. Ajde, evo ga. I samo na kraju pišete stop. Enter. Sad ne znam da, ja mislim da ovako. Izvinite, bug je to bio. Idete na server properties i sad vidite imate ovo i sad vi izaberete max players. Ja ću stavim na 10 kako da vam se zove server. Craft game mode, ajde, ja ću staviti 1, PvP true. A ovdje morate da stavite only mod, morate stavite na, pratite me, FALSE, false, to morate da to stavite. I sad da je ono ovaj ne server IP, ovo IP da je IP da sam toliko ćora. IP, izvinite što traje. What the, bez od mene. Evo ga, server IP. Za to morate da skinete ovo. Evo. Idete na free download. I onda će vam izbaci ovo. I vidite tamo next. Next i to je to. Onda ga skinete, ja mislim da ne treba da se logujete, ide na decray, pišete bla 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 bla, šifra bla 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 i šifra bla bla bla. I onda vaš drug kako dođe ide na ovo i piše to bla 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 i onda šifru bla 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 bla. I sad, kad ste napravili server, on tako drug vaš uđe. Sad, pre nego što vaš drug uđe, vi ovako se, kad ste to napravili, i onda idete save. Onda idete na ovaj naš folder i onda duplikli ovdje. Ali kao što vidite, ovo je ban, items, to word i duplikli na ovo. Sad čekajte minut.
Sad će to da se učita. Ja ću do tada upalim Minecraft i to sve i pauzirat ću. I evo ušli smo i kad vam se učita ovo i vaš Minecraft, idete ovako, na ovo strelice vidite i čekajte ja da nađem to. Jaoj, izvinite zbog ovoga. Izvinite, molim vas, što ste pogrešili sad kad ste me pratili. Morao sam nešto još da uradim. Idete na server IP. Izvinite zbog ovoga što sam sad pogrešio. Onda prekopirate ovaj IP. CTRV. I eto ga, prekopirali ste. Onda idete ovako i idete save. Izbrišete ovo. I onda opet uključite. Sad čekate malo. Ajde sad ćemo. Pritisnut ću opet pauzu, izvinite zbog mnogo pauza. I evo, odmah kad sam pritisnuo pauzu, odmah se i upalilo. Sad čekate minut da se upali ili se to već upalilo. Mislim da se već upalio. Ne, nije. Ajde, 10%. Sad kad se ovo upalilo, vidite, idete ovu strelicu ovdje i ovako, i evo vidite ovdje IP. Vi prekopirate taj IP, CTRC, i onda uđete u vaš Minecraft, idete na dodaj server, CTRV, gotovo, onda idete skroz dole, sad čekate, i sad ćemo vidimo da li radi, i evo ga, naš server uspešno radi, izvinite, nisam baš sad dobro rekao. Evo kao što vidite na GM smo, kao što smo i napisali. Evo ga. I kao što vidite imamo novi skin. Nadam se da vam se svidio ovaj klip. Lajkujte, komentarišite, subajte, vidimo se u sljedećoj. Poz!